ngicela ukuthi icocela nje bazalwane, ngisangena kule ngxoxo yami ngikhumbula kulomnye umnyaka sifundzisa ngoba sibonga kakhulu bazalwane le mithandazo yenu iyasikhulisa base ligama umuntu liyamlandzela ligama lemfundisi ngavele ngalithanda nje lisafika ngoba satshelwa kwathiwa sitawuhamba sifundise nanyalo-ke bazalwane awuyindlela iseseyinze eMaswati asatoba proud ukuthi nathi our very best ngakho nje nesingisi sithi inkinga naso sesigathe njengoba nethi imali iyalungiswa iyabekwa lapha nalapha sithunyiwe bekunene ndasho kanjalo lokuthi livele siswatini liyipulpit noma ngabe akuzange kutholakala ngicamazi nami bekutawucala ngami ukuthi ngisho ngoba sikubonile futhi siyatibona nethi impawu futhi ke thina sibuku leti timaleti ede nje lokuthi nasibuka ngoba tindzaba siyatibuka siyahawukela sibuka nako lesinako nani lenisangakakuva sibone ukuthi imave-ke agathe nayinto naye so-ke ligama lemvu liyamlandzela ligama lethu umfundisi siyabonga lacala nje lathi futhi-ke zange siba nenkinga ngathi nawe ungumfundisi bakahle kahle asibo bafundisi baningi bafundisi labatiwa kwalakangwane labachaza ukuthi thina singumfundisi ngiko nje sokudume umfundisi wetempilo bani bani nje na anybody kufana nokuba ngudokotela nje Dr. bani kuba kuthi le nto bayibuka usungudokotela wayo ngiko nje besicansi idokotela leyo kujovani Tibuni sisakhula bo TV doctors unadokotela wani udokotela wetilwane so uyabona-ke njengoba nathi kwathiwa uloku lesifundisako gcine sekwakheka bo-Bible doctor nalabanye lothi nawo balalela uve ukuthi yathi labantu iBhayibheli ungathi sebatalwa nalo. Siyabonga kakhulu le mithandazo yenu bazalwane kuningi lesendela kona kungakho-ke ngathi sesidonibhadala bese-ke sicela lo munye ukuthi nabe wena umthandazeli umfundisi wena ubhekene. Ngikhumbula-ke phindze futhi le minyaka siyafundzisa nje sekuba neligama ukuthi yabona isilwane lesi kuthiwa ngesingisi frog yini ngesiSwati kuthiwa sicoco. Manje le gama lasimbangalisa-ke sitawunifakela nje lokunye kusa-edithwa sinifakele khona la ka-YouTube ukuthi kunenzaba lokuthiwa sicoco. Ngilobe kasho umfundisi ngiyabonga nami ngithola ithuba kubatshali ngoba i-protocol isho njalo nebantwana nje sesabafundzisa ukuthi bantwa bami ubonaka la redweni nani nje bazwane siyanipha umlo ofundisekile nasi nje nasicala la kaLozitha from 2002 bantwana sathi akufakwe bothayi kufakwe ama-two piece bebethi abahlale-ke nakakhuluma abanye sibitana ngetimphunga nebahlonishwa sikuphi-ke njengoba sesinabo labanye bakhona nabo nje balalele yebo-ke not la kaLozitha but nje sakwenda nasebandleni ukuze nami nje ngathi ngisinziswa ngimncanyana ngiva sebathi ngibhuthiseni eliso yathi lapho uve nje kumnandi esontweni bakuhlonipha so noma ubomnaka lokhansi nangabe uthola lithuba asho kukhona nje nawulalela eredweni emoyeni noma ngabe ngilekithi ka-VOC noma ngikhona emsakadweni eMbabane noma ku-TV lo muntu ungabala nje iprogram ya-30 minutes ukuthi ubonge kangakhi ukhanzala ukuthi ungikhanza ubonge kwendlula ku-50 naka umbuto lo msakade njengasi nje basakade kubela siyabonga kakhulu umsakade asivele sisho kuMaswati uyasibamba futhi ngesikhathi ngiphindze ngibonge lethuba umsakade hawu naku lesikusho so nebantwana-ke siyabakhulisa kanjalo siyambonga uNkulunkulu ndababona nje so siyabafundzisa-ke sithi i-protocol siyathi nje nakule nkosi neNdlovukazi sibekise ngoba singeMaswati ngeke nje uthi ngiyabonga Ndlovukazi ngiyabonga Ngwenya hawu i-protocol siyathi sicala ngabani kanjalo nalapha-ke bantwana nabathola lithuba balakhaya bazalwane lokwesenta ukuthi sibonge nje uNkulunkulu ukuthi ama-teaching angena ukuthi kuyafundiswa bese kuba nesikhathi-ke sekucoca ngilo uthatha umbhobho uvene sitshele nebantwana futhi nabafundzile siyacela sibafike banikhamele emakhaya ukuthi bafunze naku nanako so njalo-ke nabede noma kunalabanye labafika-ko siyabapha noma ngabe nisekhaya nje bantu abamkhulani nayo le nto kuthiwa ligotshwa lisesemandi ukuthi i-protocol ithi-ke nasi kunetha umbhobho noma uyasukuma uthatha umbhobho ngiyabonga lithuba kuNkulunkulu ngiyabonga lithuba kubatshali ngiyabonga lithuba kubafundzi labakhona emishini nani-ke ma-students ngiyabonga lithuba uyayibonga le nto
ePhalamende, ngiyabonga Mr Speaker, ngiyabonga Madam President, but everybody ufuna ukukhuluma, so learn to appreciate. Nalokunye ke mane ngikhuluma ngakho sengimane nje nguphile izwi. So ke siyabanikeza amathuba ke seliyahanza leli gama ke lokuthi usitococa bazwana bathi umfundisi nje sitococa. So ngilobe bangena bathi mfundisi ngiyabonga lethuba nami ngicela kuletha sicoco sami. Vele sicoco. Kunamagama nje lamaningi liwabonako ukuthi angilesi Swati lesitile futhi noma ngabe bomkhulu bangavuka ukuthi lokho akusiso Swati bangathi awuyathi siyabonga nabo bathi discover le generation lesesiniyo ke even nananga ke ma-2000 sakakhaliphe kakhulu. Kukhona nje kodwa sidanipha ke lamanye. So nami ke ngicela kuletha sicoco sami. Sicoco ngibuka nje ukuthi iminyaka iyahamba. Lo mlayito lona ke sitawufihla. Kodwa ke la ukhona kubona ukuthi bantwana sibafundisenini, so ngakhona kubona ukuthi hawu nangu umnyaka nangu. Sicoco sami ke lesi ukuthi bazalwane ngiyabuka nje njengathishela ebebengathi ngisesikolweni thishela omkhulu futhi ke ngangivele ngitimisele kutongena lapha ekhabo kuma lecturers. Ngako nje ma lecturers ngwabita ngabalingani bami bona kahle bayahola kuhulumende bangale mane miyelo bunanzi ngala. Uyabona bazwana ukuthi Jesu lona loholwako nakabona impisi uyabaleka, kodwa mina lengingaholi ngiyayiface lento. So there was a reason nje futhi nabazalwane ke siyathi akunganinga umfundisi yathi siyacela ukuthi singakunikeli isarali. Manje kasifuni kulahla iprotocol uNkulunkulu wathini futhi nale mali asiyiswele. Kanti kakhulu ke imali sithi inkinga sinalokuthi nje athi vele mani le nto iyangisitha futhi ngeke ngize ngikukhuthade ongumfundisi ukuthi wena bangakuholeli. Kukodwa nje ukuthi the righteous the just shall live by faith. Lolunga into awuphila ngokukholwa. Kukodwa lokho uyabona ukukholwa kwento ube nemali eningi kufana nokuthi nje lesi iBhayibheli baningi bantwana balo nalo inyumba kunalaba laba noma lona lolendvodza whatever. Uyalikhumbula lo verse lelo kakhulu nje uyakhotha Paul ku Galatians 4. Baningi bantwana balo nalo inyumba kunalo nalo sesithenjini. Vele ke nathi umfundisi ude lisonto emasonto ami ngasho ukuthi isonto lasekhaya kithi ngikuphi ekhaya. Angicabangi futhi nje ukuthi uyongivathi ngicala iministry. Siku-inter nje futhi kumnandi uba naPaula naJesu ebangabuya lapho uthi umnike esontweni angathi unalapha lokhu la kuwe uNkulunkulu akuthume kona uyakubona ukuthi hey ungakwenda ilocal kutaba inkinga. Vele nje kungaba khona kwase bazame ebandleni ngavele ngathi khalela nje nantazi ke nginginiketa lapha libandla mina ndawukhanza kuxolela abantu. Sengikube kusele ke kakhulu ndathi kungesencelelo ukuthi ungabuka boPaula ukuthi nakavuka ungambona Paula aku local church phinze ke nenkosi yethu uJesu lesiyemukele sonke ukuthi yena ke bese kuba khona ngeke ngithi ngesencele sokubuya ngesekudla ukuthi Jesu lo lokukhona nananga yasibekise nje maboma hayi kabi nananga lo soJericho ukuthi Jesu uyabona ke lo ngiyamthinga lo. So nanathi ke lesa kwemukele enkosini kusenta sithi hey singagula na ungakwenda kube local church. So asikhanze ke vele singathi nciphisa siyoba sicala iministry lapha ngamhlabuhlangene uba na Jesu utakutolanza libandla leli lamabandleni. So thineke kuyasithokodisa ingakho lokhu la nakulalelwa yakubona ukuthi lapha kwakhiwa libandla litawuhlithu sekuthi ngoba umgcoko lokuthi siluso lemabandleni utakusita ke nawu lapha phasa le local church ngila khona ke nakwendeka le nto lena lesithi akusiyo libandla uyithola. Bese ke kuba khona ukuthi bathi ngathi kuve kumnisi akusiko kwamnisi nje sekuthi ke awuloko sesikhulume kaningi. So ngicela kusiletha ke lesicoco ukuthi ngiyabuka nje nami isicoco sami ukuthi asesicoceni nje sibe relaxed. Lokutaba bese kuyanza futhi ke le ndlela sesikuthandazele ngako ukuthi lotakuva lapha nje namhla utakuva noma ngabe mhlambe wakuva ngalenye indlela namhla utakuva ngalenye indlela. Ngiyabuka ukuthi number 1 lesicoco sami uyathi ukuthi umfundisi vele akakhulumi isigadla sinye leti gadla tibe tinengani nasinye athi ngakubeka kahle lokuthi kukhona ukuthi ulethe inyama emgcwembeni itawucotshwa idliwe bami labaningi nawuyibona noma yehla lapha kule truck noma kiveni lenkulu ukuthi lesigadla lesi mina ke akusizwe nesigadla bunyende ayibunye it's in plural not singular. So leti gadla
Kokucala nje kuba ukuthi why isono sinyuke kangaka ebandleni? Why bazalwane? Likhambi-ke liloku lesitawukusho. Phindze futhi kwentiwa yini ukuthi labanye abantu bathi athi ngimukele Jesu mani. Bathi mfundisi ngikhanza ngiphindze ngento esono. Why? Ngiyadinikela phindze ngithi konke lokho. Angathi nje mabomu 2. Phindze thina lesisebenza emakomiti nalabaningi ngiva abazwana, hey mfundisi bekhethe ebandlela angifuni ukubuyela. Hayi bazwana bagijimisana. Ukhanza kukhala labadzala nalabasha-ke cishe ngu-50-50 nalabasha angifuni phindze ngibuyele mfundisi ngibe ngi-chairperson abantu abasha noma nje ngibe sekomiti. Hayi abantu abasha basigijimisa. Kuba singafundisi nje ngalozitha indzaba ukuthi sihlale naNkulunkulu nokuthandaza kuphila bungcwele. Hawu ngabe sebasithelela labantu laba ngoba indzaba tabo futhi lo umbono lomunye noma be ukhuluma naye lo munye vele kude unamhaga khala safundiswa-ke thina emfundisi ukuthi umuntu nje kahle usakhale. Yabona manje kube inkinga nje itolo bokukahle ngabe nyalo lokuthi opposite sex nje ukuthi ebe nami nje ngakhanza amake esibani sokuhleta esifubeni uyakhala noma-ke indvodza ngingabekisi nendoda nayo seyikhala esifubeni samake esibani. Why lokuthi noma ngabe nina kude ukuthi awusuka bogesi but bantu bangathi akusikahle itolo beyikhona le ndlu udlala make mtshale angixoxela nami into bengivele ngiyibona ukuthi bona nje ngetikhathi sabo nabafika la kuminisi kumremi bekukhona lokuthi ibhudi nje nangibhudi isibani phansi nihleti niyaxoxa. Hawu nyawo nabantwana basekembini nawutawuthi usibani sodubile akasamkhulumisa ibaniso ukuthi umthathele usobacabanisisa sone-crush bantwana kube khona ukuthi lo mnyaka asafuna ukukhulumisa ubone nje bani axoxa nasibani. Shothi vele impilo ngishaya ngathi angadi seyisishintshele. Uyakubuka lokuthi ngabe nje yini so kukhona-ke laba kuba khona ukuthi awu mfundisi yathi bani okay ngabe vele is the same sex ukuthi mhlawumbe usimithele ebandleni noma umithisile kube khona ngi-chairperson ngikhulume naye. So umuve ebhudi isibani anginaye akhale umbone lo mvutsheni but itukutuku sophinde ubuye ukushide kumfundisi ukuthi nayo indzaba lesanipha yona ngokuthunywa uNkulunkulu Maswati lethi mina ngimtsala kunami siqinisile ngeke uze ukhona ekungena ezulwini nangabe awuphili lesimine ngimtsala kunami. Lesithi kuneligama lethi ukuthi itsalisa sabekisa ngesencele ukuthi nawu lapha nje e-university e-tertiary wenda inesinto awujova abantu umdokotela uyathi itsalisa akusiso lesandla nasi uyasiva lelesijova abantu. Kuhlala bekisa umfundisi ukuthi nangabe nje ungathi kusasa angiye esibhedlela phindze number 2 nawu lapha ebhange ukhokha imali akusiso lesandla lesikhokha le mali ngilo 4 years lo mvunzelele. So umfundisi nangathi nje akahamba ebhange utawukhokhela imali kude umfana mnisi la ngakusitha ngawo phindze nakwanza esibhedlela awujova abantu kude la ngakusitha ngawo but awumnikete 4 years afunza kuyimfihlo-ke lokho. So sithi-ke usuke uthi itsalisa lo 4 years utitsalisa so uba mdzala-ke la khaba ukujova and then sokuchamuka abantu uyabasitha. So nasithi mina ngimdzala kunami ngisho ukuthi lo mtimba lo uyintwana angehlulwa inyama. Yabona nje bebesingathi esizulwini kungena ngokuthi wenda i-nursing 4 years. Uyabona sibonga ngena ugijima wona lo wenda i-degree. Okay nawo onke ama-degrees maningi ama-qualification ihlala bekisa ngalokho nje umfundisi. Uyakubona lokho ukuthi akusuwe. Shothi nje ne-nursing nengoma lethi uhlala kimi ngihlala kuye nguye nowenza umsebenzi la ozinikela. So besingathi-ke singena nge-nursing uyabona ukuthi wena lo ngaba khona ukuthi bonga sinawujova yathi akusimani nguJesu lo ngunesi besingathi nje nasimukele inesi nasimukele Jesu simukele i-nursing noma simukele ukujova. So lokho nje ngicela ukuzindle ukuthi kutakusida ukuthi kude umuntu ongathi itsalisa le ndoda itsalisa kiyo futhi itakucontrol. So nasithi mina ngimdzala kunami umtimba intwana yami ngiko nje iBhayibheli lithi asiganza inyama. So indlela yokuganza-ke wahamba umfundisi ngokusitwa uNkulunkulu wathi hey tshelani eMaswati nomhlaba ukuthi mina ngimdzala kunami. Sibekisile-ke ukuthi Daniela nje ngesikhathi avule amafastelo 3 times bekade itsalisa. Emabhubesi akasamdli njani vele bekangamdla njani lo umvule inyama bese seyishobela ekhathi sathi uyambona baba unesisu lesikhulu hayi umkhabo kahle nje. So khona lokho kanti unesisu nje ukuthi singathi-ke sinjalo nathi ethi insuku into yokugcina lokuthi sono sekuyabuya-ke lesitakukhuluma sona ukuthi siyasincoba ukuthi lo mvu wangekhathi utawuhlwithwa njengoba Jesu uthi akudoda ilanza yena abantu bami nginemihelo aze Kristu abunjwe phakathi kwenu. Futhi-ke la esibhedlela ukuthi umukele Jesu enhlitiyweni bangayithatha inhlitiyo bayihlinze kude Jesu labatamkhanza sakuchaza-ke akukhona la kuma-video.
So lokulanga ekhathi ke Jesu latakulanza ngoba umuntu nase kuthiwa sowufile nangakayithola ingodi nanga ebhokisini bana akasekho yini lengekho. Ngiyo ke le nto lena leti khanukako le yenda kuzoma kumakhata sifundisa iBhayibheli siyathandaza njengoba nawe nje lamtimbeni kuba nako lozoma kumakhata angeke nje busika uthi wena ngeke udle. So nathi kunale nto lengekhathi lathi iPaula kubasefeso asikhulise kuqine umva ngekhathi sikubita ke thina ukuthi ukudzalise. So le ndvo lena njalo babe lonesisu lesikhulu. So le ndvo lengekhathi iyahamba igwinye lenyama. So noma ngabe kubeka etshwala kubeka i-opposite sex uhulumende ubeke kabi imali nawe uhulumende siyakucela ukuthi asoyibeke kahle bani imali labanye phela abalinga kabazalwane baphuma emaphepheni basihlaze ngoba ngathi bakhweshela emuva abamendi lo mine ngimdzala kunami kanti thatha ombinjani eshokeni noma ungaganga singakubona. One day you shall give an account. Bane-ke thina sikho lokho. Abantu abasha nje sibakhulisa ngokusitha uNkulunkulu. Nawe sasiwesaba kumitha usho ukhashane naJesu. Jesu yakukho wesaba kona lokulala nje ukuthi noma ngabe kunamakhondom ini nekucencuka noma oral sex awubendi nje. Safundzisa ke nathi izaba letabo masturbation na ini. Ticoco tiningi asibuye. So na unaka lokuthi noma ngabe ke kunetshwala opposite sex nayo imali uhulumende enkampani uyibeke kabi ngeke uzuyebe ngoba mina ngimdzala kunami. So sina sokubreaka down nje singathi sithi mina ngimdzala kunatha tshwala, mina ngimdzala kune opposite sex, mina ngimdzala kunemali lebekwe kabi. Sothi kangihambe ngitidzala nange emakhembini ke bangifundzisa ukuthi ngibalekela kanjani i-opposite sex ngenda kanjani ukuthi thou shall not steal. Icamp noma ngabe weekend lesibazwana hambani ema-local church in your camp. Uma lokho kwendiwa uthi umfundisi mnisi nangilokhulumako uthi wena uyadidzalisa njengoba nangilofundzela kujova 4 years bese siso lesandla lesijova ngilento la ifundzela. So nine-ke nakuma Bible study emabandleni ukuthi kunamehluko kuya ku-Bible study nokuya ku-main church ngisho into kaningi kukhona la kuma-video ngenhla ukuthi nawe uya nje esontweni siyabhekisa bese bengathi onke amasonto angena nga-11 ngoba nithi kunenkonzo lenkulu ngiyathi inkulu kanjani 11 ngicala ema-chorus niyaphuma nga-1. So thine-ke la kaLositha lebo 95 isikhule ukuthi ngabo 9 to 10 bokuba ne-prayer then kuhamba-ke bazwana kugcina sikhathi then from 10 to 11 kuba ne-Bible study. Ngila sibuta khona kumfundisi siyawageza yini sinemandi siyatifaka tincotho siyakhuluma nako lokukhulusa nawo nami nje lokungathi nje umuntu sengomkhulu nalapha siyabuka ukuthi umfundisi uyasakha isikhathi sekuthi bantu bede nawe ubuka nje sibhayele ku-Facebook na ini wena lo ngeda kusho lokuthi abede bantu futhi ke siyacela lokuthi nje umva abe ne-appetite lokufunda lokho futhi kungetulu kwa-education ukuthi ingqondo besiyathina lapha siyacela ukuthi na Nehemiah chapter number 9 uyasifakazela silabantu for 12 hours 6 hours bebafunza umthetho bese-ke 12 sokonke then lomunye 6 hours bebathandaza. So wena nje ubumangala umfundisi isikhathi esingakho nje awudi but lokuthi awudi akusho sabedi dlala abanye futhi nabo siyabacela abazwane bekhona bacale nabo kakhona ukuthi eyize kufunzwe kakhulu umbono umsodziniwe siyakusebenta-ke lokho ukuthi anyways sitawuphinde sibuye sibanikete abazalwane. So-ke mbambamba suke sithi umtimba yintwana yami mina ngimdzala angibude-ke ngisacoca yini nje wena into lothi usinzisiwe but uyayati ukuthi yatiwa nguwe. Ngiyalikhumbula ligama lesingikhulise ngalo manje nje nalabanye bayacala ukuthi bathole umfundisi ku-channel ka-YouTube. You are welcome sir, madam you are welcome, nawe impostor nawe reverend you are welcome, nani bafundisi ukuthi umfundisi sokushito kaningi lo ukuthi mbambamba yile lekuhlula kuwena naye lo ngathi nje unandofa naye ligama la ndofa naye uyaliva ukuthi wonke umuntu uyamahle indofa naye wakhe. So kuyabuyela ke lokuthi wayesono senyuka ebandleni phinde nalabantu laba bekwamfundisi sebala kusho nje but lo uyambona ukuthi okay ngiyaphakamisa isandla nginte ngembili ngikhala bangithathe bangithandazele phinde noma ngihambe ma-counselors phume ngaphandle angikhansele but bo 2-3 months engiphize ngibuyele futhi-ke iBhayibheli ungamangali liyasho vele bese kubuya 7 times. Uyambona umuntu osomukela Jesu anatha tshwala ukuthi angaganga nje wasubuyela emuva bese uba wese kusho iBhayibheli Mateyu 12. So why sitokucoca ke lokunye futhi esikushefutile kancane lokuthi umfundisi usuke usho lokuthi indzaba ukuthi idzali futhi asidzalisi kuphela nje base sibazana hambani emabandleni tinceko nathi bide emakhempu msalo lokhu nje kanye phindze nalokuthi leti moto asekukhenjwe ngoba lokuthi noma nikhembile lapha emadomini enkuphi lapha sicishe ezitofini lapho etipontshini nembhedzini akulelo khona siyasherisha
Sekodwa lethi bese nifika late-ke usuchamuka ehede la ka-Prestige. Vele sikhempile kwento enjani ugabathi sasunemoto itolo. Do not remove the ancient landmarks. Ngasusi ithi khonkwane into abadala. Ivangeli lakudala asibambeni le nto layo. Yini nje ngikhuliswe ngokukhemba ngikho nanyalo ngifuna abantu bethu batokhemba. Lokuthi noma bekhaya ungila ungagijima nje uthi ungalala ekhaya bulela la sponjini la sitosherisha utawukhula. So uyabona ukuthi isho ukuthi imfundisi lela kunikete kona uNkulunkulu lahleke ukuthi idzalisa bantu abasathi idzalisa. Number 2 mfundisi into lesilahlekile sekulahlekela into nayo ukuthi kakhulu-ke ngathi kucishe ukuthi 10% lokuthi uye emakhempini noma ngabe liviki lonke inyanga yonke uyasilalela kubo VOC nala ka-YouTube. Kakhulu 90% nasikhathi sakho. Ngiko-ke waphindze uNkulunkulu wasiniketa athi mina ngingumphumela wesikhathi sami mbamba. I'm the result of my most spent time. I am the result of my most spent time. Then-ke na ubuka ukuthi isikhathi sakho sokunabo TV bo WhatsApp in utaba ngumphumela vele walokho. What you keep on la kunekhaya namagama lathi what you keep on beholding you become. Ngikho iBhayibheli ku2 Corinthians 3 lithi babheka la nofunza ke-amplified nje kuthiwa lapha nasikhumshela lapha omkhulu nabogogo kuthiwa nasibuka kule livi sisuka from glory to glory. Le ngithi bhaca laphisweni ngoba khona lapho kuthiwa Moses bagcine sebafaka indvango lapha bangakhona ukumbona. Asisilibukeni le livi. Udaba usuyayibona le nto uNkulunkulu la indaba. So singathi-ke ebandleni kulahleke ukuthi idzalise. Ngikho kusukhanza umlomo omusha lapha nalomdzala hawu mina sengiphinze ngibele etshwaleni sengiphinze ngimithi. Ngiyakhumbula-ke ngisho ngithi le ndaba yami ngimdzala kunami ukuthi umfana akachamuka yathi abantu abasha ngiyaxolisa ngicela kubekisa ngaloko udaba usuyafaka wena nakwakho lokwendako tshwala konke into yinye nje but nje kutubamba isikhathi sami. Ngiyaxolisa abantu abasha athi ngibe sengiyamitha. Hawu ngeke ngiphinze futhi isukume sonke simhage nimhage nako konke. Uthi umfundisi lo mina ngimdzala kunami ngoba lo mina ngilomva ngekhathi then lo nami ngile flesh. NgesiNgisi I am older than me. Me is the flesh. I am is the inner person. Ngiko nje Jesu yena akakhuluma ngoba thina sithi I am me ngoba ngine flesh. Yena uthi I am who I am ngobude inyama. So lo muntu loyo akathi axolisa usuke vele axolisa la ku me I am. Lo I am lomva ngekhathi ukuthi yini le yakwenda wavula emathanga wamithi. Juba sihlahla kuze kuhambe imoto. After 5 years now uthele manje sithatha isihlahla mine wajuba nje ama-branches. I'm there as roots. So ukhanza ke lo muntu omusha ukuthi uyaxolisa after 2 years uphinde uthi wanyumva phinde uyaxolisa noma axolisile bafike nje njengale agriculture kubekisa kahle sibajube nje lama branches abasusi le root problem. Shothi ke lo mina engimdzala kunami lo mina akathinjwa. Shothi ke umthinta kanjani mina nje uba ukuthi akafunde iBhayibheli afundiseke ukuthi awu nakhona kungasencelo ukuthi aphinze umithe lokulala ungakashayi wazivula isibaya lokho yebo kona siyakuvuma nathi but kakhulu ngiloko ukuthi sowedwa iba nesikhathi nawe lesifundisako uyangipha namhla lo sinkwa sami semihla ngemihla. The Rema word thina siphila Mateyu 4:4 thina siphila ngemagama laphuma hayi laphume. Sakuchaza ke nazi siveta la kuma TV siyabona nje uphikisa Jesu nabona iBhayibheli ligcina ngelisondo abanye bafundisi labanye labatiwa kuna la hawu ibo gospel artists ke Nkosi yami ulifunza uyabona nje umbone abantu kuyendeka nje asafunze bo ama-chapters 3 chapters a day every day. Uthi Jesu niyanithandaza nibothi usiphe namhla lo sinkwa sethu thina-ke sesithi-ke la khaya uyangipha uNkulunkulu ngeke ngithi Nkosi ngipho ngoba lento siyambuleka la kimi. Ngiko nje lelo prayer sasho baba wethu asezulwini malingcweliswe ligama lakho umbuso wakho mawufike insando yakho mayinto emhlabeni nyalo Jesu abuye siphe namhla sesithi baba wethu wasezulwini baba wami wasezulwini ngiyalingcwelisa ligama lakho umbuso wakho usufikile phakathi kwami 2000 years ago Jesu washo wathi phendukani umbuso ufikile sola ufike la kuwe nalapha ngeke ngibone ukuthi uyangipha na ukhanza nje la kaloza kude praise imidliwa live so ngeke kusikhanze usiziphe ngoba nalapha futhi ku social media siyanisendela uyabona ayivele umfundisi live suka sithi titsali so lo muntu omsha kana ngabe lengekhatha kamondlo lo muntu utawukhona ukuthi mina ngimdzala kunami nakaphindze ngiyabekisa ngani bosisi ngoba cishe kulula phindze nakafika lo mfana ngeke ke azakhona kulala naye ngoba sothi idzalisile. Ngileke indzaba lena lesi sithatha seyicoca ngoba lokucoca kwethu isikhathi sibe singavumi. Ngiko nje labanye basinabacoca bathi manje mfundisi ke inkinga wena umemeki man nathi sesiyakucela ukuthi naba abantu laba vele kunesizathu naba wathi ke lalela amavidiyo la ngakuchaza lokho ukuthi asimani nje siphume ngoba nathi bekunene sizakhokha tinyosi sothi wena le tinyosi uyadikhokha
siyadikhokha uyadiva ngala ngoba sibesizi nje abantu abakhokha tinyosi bathi beke epleteni bangadli. Asasekukhokhile kulona bese-ke uyaphuma ugeza tandlani, mhlawumbe ukhokha nelidonsi kulethe into imsudele simshikishe nkosami simncestele bese-ke naye soyadla. Nakusasetshenzwa nje lapha lathi umhlabele mawusho umsebenzi. So nanathi-ke though sikhuluma but kukhona lesakulanza abazalwane. Ngiko nje nathi noma sifundisa nasibacelile bazane betile ku-ministry. Bayathi nakhona ukuthi ngento esikhathi ukuthi ufikile khanje umfundisi akekho. Isikhathi kube khona umfundisi ukuthi afike nje silalele ema-audio ukhulume le-hour lonke sicela abazwane ngithi ngilo uyafundisa iBhayibheli la nala bese kuyathanda. Kona lokho nje kuyakhana akwendeki le local church yakho. But lo munye bekhona hayi mina ngifuna umfundisi leni ngoba siyasho ukuthi sangacesi lokukhokha tinyosi sanilandzela amaswati into leti mnanzi. Mina ngibuye ngimangale nje bami laba abakuyoshumayela ukuthi yena ujack ipulpit yabo. Yini engikuthandzako lapha kuyoshumayela. So akusiko lokuthi lokushumayela suke sithi kunjani njani ukuthi ingakho nje labanye noma sivumile bayade ukuthi ayimfundisi ngeke nje ukuthi akhansi ukuthi uhledi ku-altar akasethi sothumelela omunye so sebaningi labakuhloniphako lokuthi kusalandwa umtapo futhi-ke nawe ubuka utamfikisa khashana umfundisi uba nalapha wena sokuba sebakumemile nalapha nje bantu abakulambele usawufika nawuthola ithuba ngoba nathi amathuba ayafika sithi mfi phinde sishwabe ngoba sisadondla futhi nalento lela anyways sikuchazile. So siyacela ukuthi bazalwane bakunakele nalokunye ke bese-ke sesiya kulena-ke le ntathi manje-ke ngibuye ngingathandi lesixoxo mbamba kanti phela solungentana but nje ndathi lena le ntathi ngiyo le ngende ngibathe ngiyathandaza ngithi uyadibonela sengixoxe manje bazalwane ngoba bayabukela le audio video ukuthi uyathi kutangisida mfundisi angisathandi manje sono sesingicela luze uyasho uPaul ku Romans 7 uthi nangithi ngifuna kwenta lokuhle lokubi kunami shacha. And then ke khona lapho ke nasikhuluma lokuthi uNkulunkulu lokuthi ezulwini sidawungeniswa ngimine ngimtsala kunami. Of late eminyakeni ngicabanga ukuthi bo 10 years back lokunye lo ngikupha lo mlayito lo bo 10 years back uNkulunkulu uyangipha ngiyafundzisa uthi uNkulunkulu umfundisi hamba ufundise lokuthi laba labatawuhlwithwa ngoba iBhayibheli lami liyasho lokuthi kutawunyuka bubi nawufundisa incwadi yaTimothy kuthiwa abantu bawuchubeka njalo njengesilonza bawubhidlika isilonza sabo siyophucuka kuthiwa bubi butawuchubeka banze buka-ke le minyaka ukugcine nje lokhu nakufika utabe uyabuka-ke iminyaka isachubeka wayisona sibe ibhamama ukuthi ungasidla ugange nje wayesenyuke kangaka wasi-ke uNkulunkulu laba bami labatawuhlwithwa mnisi njengawe wembe baze basone sona basende sona ngase ngiyabachazela bazocela ukukhumbuta utakuthola kabandi la kuma-video njengoba hlale sithi nje thina kade isikhathi let's take Christianity as a subject nawe esontweni local church yakho uphasa libhuku utakubona kutakukhulisa because bazwana bashaya ukuthi lisonto bathi imvuselelo sesibathi siyacela ukuthi the day yothi mina nangesontweni umfundisi nakashumayela noma ngabe ngumvangeli noma bengibani asengiphathe libhuku bese-ke uyakwenda lokuhlwabula athi inkomo the same hours they spend nayidla same hours lenta nayihlwabula bese lento kuyangena ku-system. If you can change that utawubona ngeke usikhanze usende so sokuyabuyela titsalise though uyile esontweni aphe ama-notes do you take Christianity as a subject na so ngicela ukubambeke sesiyafundisa-ke sesithi uthi uNkulunkulu nami ngiyabekisa nangimake mtshali engishade naye lokuthi uyabona ngihamba ngichithe nje phindze ngaye banemanetshwala mhlawumbe ngingazama kunatha angangibona but indzaba lenkulu mnaya lethi ecilongweni dlengiwe oyeka intokozo bese-ke na First Peter uthi we have got joy unspeakable kunento bazana lemnanzi losinawusinzisiwe ungafika kiyo yabona ke uyaphuma-ke kade esakele kusinzisa singichaze kaningi nawuthi umukele Jesu mbambamba mana ubreaka down kuphushuka nawuthi umukele Jesu kunjalo umtimba lo nami nje 14 December ngadalwa la make nababe bangilethe emhlabeni banginiketa na umfuna emtimba lemibili lo mtimba lo uyathi khanuka even noma ngiliswane nangicala ngiyatandla sengifuna libele phindze bengibhosha lapha emanabukeni so ubokunaka leti ngikhana ukuthi buke ukuthi uva sowomile kuyini kanjalo ke lo mtimba womoya lo talwa yebo nalona lo physical wadalwa nguJesu so nalo nangithi ngimukele nje kumukela Jesu ushithi umfundisi kumukela Jesu kuphiwa umtimba womoya lo tati khano nice secret
wena usembhedzeni umakhata le mfethu athi khanuka ukuthi khanje uyofundza iBhayibheli naye indlela emosha nabafundisi lesibati uve ukuthi wente naku nanaku emahlazo kude wekunene la niyabathi labanye nema-gospel artists nabo bani nabo bonke nje madikoni nasebandla hawu baba ezibani sowente nako make ezibani sowente nako umlomo omusha leli esikhuluma indzaba ukuthi nalothi umukele Jesu yini nje njengoba sitawugcina ngako sikukhuluma so kwamukela Jesu kuphiwa umtimba womoya lo tati khanuka ngekhathi kwakho hamba ukudadishe ke lokho noma-ke wenta i-reference ngale then-ke umfundisi-ke uthi uma ukhula lokuthi dzalise ufika la khona le ngoma lethi ohlengiwe intokozo ulwimi ngeke liphumisele ayichazeki lento ngiko ngasho kanenge ukuthi if wena le joy ukhona kuyichaza uthi kunjena mfundisi ayezivele sisukube nje sikushiye wedwa sithi akusiyo yasekhayikisi le yasekhayikisi nayifikile ufuna ungakhona ukuyichaza nokuthi mfundisi uvalo nje awukhona ukuyichaza le nto le ngiyo-ke le yasekhaya kithi asengikubude ke sihlebe so wayinambitha nathi kithi impawu nayo inambithile ngoba phela nayo icilo ngisho lidzabule phela phindze lana nga-1 Peter chapter number 1 umdzabule umfundisi ofikile ukuthi I've got joy unspeakable manje le nto lena-ke ithi angibikize ngaleto kulalana kuyafana nokunatha tshwala nokuthi ngihebe imali kuhulumeni ithi le nto le lo mnanzi lengibuvako hhayi ukuthi ngibuva nangihleti kuma-altar ngidlalive but nje ngicela kubekisa lokuthi he was an altar rules the land le nto lena ithi uma sengihleti lena nkulunkulu ubunanzi ngiyati ukuthi make mtshali ngamgangela ngangiboni hey langathi ngiyehotela noma ngihamba vele ngithola intombi ngicela kubekisa ngaloko oba vele kukuphik but kuyafana nokunatha tshwala na-in but nje wena ungakuthathi lokho kuphela bese ubukana nako nokwendako wena ngoba akusibo bonke abantu okhansi bahlulwa opposite sex akusibo bonke abantu futhi abakhansi bahlulwa tshwala khona lo bentshwala abumhluli but yeyikweba but nje sibekisa ngaloko so kube khona ukuthi ngihambe sichite vele sithi naloyo hey nase ngibuya angisabi ngikho nje wena noshadile ungasabi le ndvodza yakho saba uNkulunkulu ngolibhayibheli sokuqala nje kuhlakanipha utawuchithela kuthiwa yini uyabona sidakhona it's a topic on its own but ke solo siletha lesicoco siyacoca nawe ngilolisa nje ingcoco athi umfundisi uyacoca nje manje lokucoca kwakhe sokuyangisitha sengiyaphenduleka ukuthi Jesus is the answer kude Jesu lokumehlulako but na uthole lo Jesu lokuyile simchazile ukuthi Jesu nguGenesis to Revelation ngesencane bese ngesekudla Jesu yinkulumo yasezulwini ngami ngalezo sikhathi wakubamba lokwakudadisha ukuthi sisho ukuthini sizusela kuphi utawubona ukuthi nalesi iBhayibheli ngaphandle kobungcwele kude lobona uNkulunkulu utabeze uyambona uNkulunkulu so kuba khona lokuthi-ke na utathi usabumkakhe indvodza awusayangafiki angiphindze ngikukhumbule so ucabhatile le joy lekhuluma ngelicilongo levangeli number 60 phindze nalo 1 Peter 1 so wayinambitha ke le nto lokuthi nami nje nangakuchazela ukuthi ngivani ngihlale ngisho ukuthi awungeke phela bese sihlulwa lilamula bekunene lesihlale sibekisa ngalo uyabona nje lilamula ngesinabani lati lilamula nyalo nje balikhashana mhlawumbe nceke kumbe ulalele uyangibukela uselamulele kungcono but nje assume ukuthi more than 99% of you lilamula kude la but uyalibona lilamula ukuthi linuka kanjani uyalibona ke lilamula nangathi asongichazela lapha silamula linuka kanjani so sinalo singasho simfundisi njengale joy unspeakable ngeke uzukhona ukuthi yebo kodwa ungazama ngoba lobunye uthi umfundisi ngasho selisawa manje lamula futhi lingakudlobha njenga-anyanisi okay mhlawumbe ungazama but nje kuyayenda le clue ukuthi mfundisi lilamula ukuthi linuka kanjani yathi nje lokukhuluma nyalo uyalibona sonke siyalibona selinuka kanjani but ngeke sikhone ukulichaza buka ke leli lamula ke ladalwa ngile ndlela engikhuluma ngayo leli engachazeki so siyabonga lwasibhala licilongo ukuthi hlengiwe oyeka intokozo lelwimi ngeke manje likhona ekuphumisela nayo into oyivakale ngekhathi so uma ke libandla lakho lesikwenda kubantwana nasibacela ekhempini noma ke ukuthi waye njalo nabo ngabulesihlanu nema-honor prayer phinze waye nje kuhle hlala kuthula kufunzwa live umfundisi hayi kabi inkosi yami ukuthi nje la ngase bantu ngoba you cannot give unless it's given uma nje bantu kungenteka sebayinambithe na into nayo hayi mani uyathi manje ngeke manje ukukhulunywa ngetoni ebandleni kuthi bani so ngeke mani ngoba lo Jesu usidudla la ngekhazi nkosi yami ngagcina sengishumayela kanti ngiyacoca la kodwa ke wena ushumayela lokhu uhluphoza nje bese wakhe ngishumayela cela umuntu awubona siyamfundisa akwashumayela manje ngicela kuthatha na isicoco sakho losicocela sona lesicoco ngicela kushumayela ngicela ubhale lapha phasi lapha emagama lathi sicoco
just ke lo mina akafika lapha athi uvula le video akhanze isicoco athi hey ngasho vele sibona abantu laba basebenza inyanga nyalo uthi isicoco lapha usho uzogade ngesicoco ngashesha ujake la judge lalela uthi sithini. So lento ke ithi ngoba sengiyinambithile ithi ngamgangela la kumake mjani but nasekulapha sengibasela iBhayibheli iJoyce ushonephi sosho yona Joyce ushonephi. Uyakubona-ke nayo-ke into abazwane leyo sigcina leyo nto ukuthi futhi-ke uNkulunkulu langitshela nje ngqo wathi ngiwo-ke Mnisi la ungabatsheli bantu ngizawuqhubeka ngimi le ngivulela nje bube emhlabeni ngoba ngiyathi ngiyabethemba lapha nje uyakhumbula phela kucala wathi uNkulunkulu hawu mina eJobe kuyamatha umbonile yamatha umfana wamJobe sisenda lokho nje bengingathi mhlambe umfundisi masinyane ntazi nakacela inkonzo kaLozitha athi ucela kuto wakhe aboJobe yebo angikuthandi le ndzaba ngathi ngithi bafundisi sekuthi nje nakujwayela lokho mama makusithi sicela ukuthi nje uNkulunkulu ucela kuto wakhe aboJobe kaLozitha futhi nabantu fana nasithi njengoba ngabe lo umntwana sinje noma ngabe ungene kuma-drugs u-addicted sinje abuye lungise nje konke nabe futhi nekudla kude la mission asiswele ede nje ngiko sihlala netive bede bese umfundisi uthatha iwalk nje kukhona la kuma-video ukuthi umuntu uhlulwa tshwala bese siyachaza awuhlula betshwala wena ngomphumela wekuhluleka kukhona-ke lapha nasichaza ayibone le nto siyambuta nje awungitshele isikhathi sakho bese-ke lo mbuso simnika hamba udithalise udle nalive uthandaze nakhona simchazela nensinziso yini kubukela Jesu lesi sekushida. Bazalwane seningakhona-ke kubona ukuthi hawu bazalwane lo nkulunkulu uyasithuma yini ubona emaswati onke South Africa mhlaba wonke jikelele ubona kude so nalokuthi nje nasingase singene bazalwane noma kundazi ngicela ningene ngoba thina sisangena na ungena ubuka iBhayibheli ujula utayibona le nto ukuthi mfundisi yathi ukuthi inkinga mani abantu babhubha ngekusola lwathi shothi badinga lesicoco labantu angisho-ke nase ngihamba ukuthi so that hey kunjani pastor Sicoco ngoba ama-nickname nathi akuthi nje besangakasinziswa bese banciketa bothishela sithi bhaca ligama bakwanje besifundisa nabo niyakhumbula lo thishela besimbita ukuthi ngithishela Ngwaca bekasifundisa Siswati athi bongwaca bagcine hey make Mrs Ngwaca futhi naye ngasithishela ngosiyama wagcina saladi ligama kodwa nawe libuka belingasi-wrong ngoba vele uyabafundisa bongwaca. Bazalwane angiphethe-ke ngaloko ukuthi-ke singene ukuthi-ke ndazi yokusummarize konke lokho ukuthi bazalwane nayi-ke indzaba lenkulu bafundisi babishop asengisinje nyalo sihlethe inani naku inkosi lesimbulile kona lokuthi sitawenda njani lokuthi sicethe sona angisho lo ngikukhulumile zakusi sengisinje ngicela titolo mistako ngathi timbekele le ndzaba kuthi ingadi yaJesu bazane ikhuluma lokungcono kunengadi Abel nafunza Hebrews 12 ngilothi ngijake nangi-Hebrews usinikelana Romans 12 usingiyangicela bazane shothi ukuthi umlodo nikelana imtimba yenu uyabona nokuthi nako ngilokunye-ke lokho unikela nini umtimba wakho ube crucified so ingadi yaJesu lokuthi ikhuluma lokungcono nathi ingadi yaJesu nje ningoma yamfundisi lapha ngiyacela ukuthi angifakele yona DJ lapha ingoma nanyalo bithutane njengabe ngiyakhona ukuthi ayifake ingoma kodwa ukuthi angifakela yona le ngoma khwalata angifakela khona ingoma nangisagwinya emathe angazayifaka lapha egcineni le ngoma lena noma ke asingene ngiyonyalo yebo ngoba uyasignala DJ lapha le ngoma lena yebo ke abantu bathanda umfundisi asahlabela athi nasathi angeke le ngoma lethi ingadi yaJesu angeke laphela amandla angeke laphela amandla igazi likaJesu bese siyahlabela athi angeke lona yebo kona utaweva lama waves but nje sanonke wavile ngala lokho kungasencane bese uyabuya ukuthi nayinto la ngifuna ukuthi mfundisi it becomes flesh kimi ngikuphatha asisingene ngiyo ingoma Jesus
His power. Hey! Sandera, 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 never, never, never. Sandera, never, never, never. Hanging in la bella manda, buona, hanging la bella manda. Casiliga Gesù, Casiliga Gesù. Hanging in la bella manda, buona, Casiliga Gesù, Casiliga Gesù. Songabo. Hanging in la bella manda, Casiliga Gesù. La trité des calvaires. Hanging in la bella manda, Casiliga Gesù. La trité des holy water. Hanging in la bella manda, Casiliga Gesù.
siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyabona-ke bebengathi isikhathi sikhona iphindze DJ. Uyabona lokho ukuthi-ke indzaba yengadi kaJesu. Asesikubuke-ke bazalwane. Why kuthiwa ngeke iphele amandla? Nalokho ukuthi-ke isigeza nini le ngadi? Nayi-ke into le-symbol. Ngicela ubhale amagama lathi no pain, no gain. Simple. Wabamba lokho nje uqedile, no pain. Icala kuphi indzaba? Kunalo ivesi leli sesilibhacile. Nawe ungasho libuke nje mhlambe kule video lena upause. Lelapha ku1 Peter chapter number 2 lithi Jesu wethu emhlabeni wathatha siphambano wasishiyela sibonelo nine besingisi njengoba nami ngiyasithanda. He left us an example to follow. 1 Peter 2. Why kushiwo lokho ukuthi Jesu washiya sibonelo? Phinze naye Jesu bana basengiphitha ubhala lethu. Naye Jesu muve kahle yabona nje Luka 9 uchaza kahle Luka 9 nakathi uma nje umfana ngasithatha isiphambano sami angilandzele ngeke abe ngiyidisciple yami. Sihlale sisho ukuthi leli gama lethi disciple liqhamuka from discipline. You can never be a disciple of Jesus if you are not disciplined. So Jesu ufika ku discipline bese uthola certificate sokuba disciple. Oh, that's powerful. Phinze uyakuphinza ke Jesu ngale kuMateyu 16 ukuthi unless you take the cross daily. Manje isiphambano yini? Isimboli yokufa. Ngiyakhumbula ke nasithola igama ukuthi uyayizomba hayi ngala. Silanze nje le ministry njengoba solo siyakumaintaina lo futhi ngeke usishintshe kike. Sifile. So daily phinze namaHebrew 9 athi liTestamente lisebenza sekufiwe. Ngithatha lamagama ukuthi nabu sesekhona lo libhalile ngeke lize lisebenze. So wena nje inkinga yakho uthi usesekhona usayangabi yini ke into lekubulala lakho? Hlonipha Jesu la kusho kuLuka 9 ukuthi dibulala ubulawa siphambana. Then nginakuthiwa let's take the cross of Jesus like nje bo Romans 1. Phinze kunema crusade la sabakhona ukuthi taking back the cross to the church. Yabona nje once wasusa siphambano ebandleni kude insinziso. So yini lesiphambano? So Jesu wasithatha lesiphambano wabulala Jesu akafanga emoyeni. So lona ke lo wasithengela insinziso. Lo wasithengela insinziso lokuthiwa simlandzele. Wasithengela kanjani? Wasithengela ngokuthi awushaye inyama kwakubuhlungu. Ngiko ke sichamuka lapho ukuthi no pain no gain. Ngiko nje singaphosa la. Uyibese uyayibuka le ndlo le. Ngiko kumfundisi asengithi nabesikhathi sangivumela nje bese ngithi noma ngabe wena ulicucudu lema account usebenza ebhange usebenza kuphi ungudokotela nawe ungasubuka kude lamhlabeni lokungakuthola without ipain. Ingakho nje uhlala uthi umfundisi uthi ukhona Jesu weScience, Jesu wema accounts. Ngalokuthi uyakhumbula nawusesikoleni okay noma ngabe nje kuyendeka ekhaya kini benihamba ngemoto but kubekuse kahle nje kanti baze bamxosha ekhaya make lo mncane walala kamalume kuphi but nalabo lokhansi utelwe ngibabe namake ebusika nje kuyendeka kube khona ukuthi hawu kumakhada uye esikolweni uyeva ukuthi kuyabanza kumakhada phinze futhi kunana simo nasi uve nje ukuthi uyadimani isimo asingivumeli but ke wabeketela namhla ufundzile phinze nakhona lapha ukuthi noma sone degree yakho masters yakho buka ukuthi wenda njani kuyendeka khona esikoleni uve namhla kunje but ubuyela khona so uyabona nakhona utawudzina kuphi awuvamavami lo utawudzina lengekhathi engcondweni noma udzine le utaba nje umtimba ukuthi hey namhla abantu bebabhizi manje besibhizi manje emsebenzini impilo nje kanjalo sikuthatha lapho ke ukuthi no pain no gain utakucetsela wena ukudadisha sibuye ke thina kubendle yokukholwa lokho ukuthi nje lona nawuthi umukele Jesu usho ukuthini usho ukuthi umukele Jesu ngiko nje 1 John 2 uthi loyo lothi uyamadi kumele ukuthi ahambe njengoba ahamba lemnanzi iBhayibheli bazalwane ngilesi isho ke thina ukuthi siyafundzisa sibe nesikhathi bunone bekade sikuchaze sikusotha naye ke example le kahle hlale sibekisa ke kunebantu bazane siyangena emakhaya sikhulume sicoce ungamangali nje lo mfana lapha sosinzisiwe ngiko nje hayi kabi ngoba isekhona lento ukuthi bafundisi vele kunalomona noma ini bangathi wena sotenda ngcono awuyekele lokho le competition uthathe lento nje ubona ukuthi umuntu awusithi abantu abami kunabafundisi lesingabasho lesibasalutako thina abavele basho umfundisi lokuthi simeme abafundisi labaningi siyathi lo moyo nawumemela inceke mina ngiyithe lesipho nasitafika manje uthi nentsatha lokubekwa tandla sineke sithandle lesipho lesi kukhona abantu ababona nje abona mfundisi umncane ekhashane kunami but nje hey yathi ngibonile unile nje ukuthi athi abe khona etinkonzo ntakho akulaleka views washintsha sibani ngilokho silendwe kuba ngathi yaseneliswa as long ngiyamnisi ngase problem mtawuba ngathi yacompete yekela mnisi ubuke ezinangulunkulu yakukhulumela so na ubona labanye abantu nje noma ngikhanza ngikhuluma nabantu bo wathi awushintshe ke lo mvulo ngoba sithunyiwe so siyile ke emakhaya nalabaningi ikakhulu nje bami labasha nabona labadzala bakende kumbabetha abemdzala abe-addicted ngiveke sayichaza ke lenzaba ukuthi ebazona yathi lento lena
Jesu le ngadi yaJesu nakusuka nje ingadi yaJesu iyasihlanda isihlanda nini asengikutshele ke isikhathi exactly kuhlanda ngaso futhi it's a daily thing mana sisho udle sono bese suyahamba uthi nami nje umangala ukuthi Jesu ungigeza ungemalanga kubalekela kunatha tshwala kubalekela kujola kubalekela kweba it's a daily thing ngiyoze ngihambe la emhlabeni so nakusasa lokukhuluma Jesu uthangigeza manje ngifuna sichaza uthangigeza ngengadi yakho asesibuke ukuthi la ngadi kani sitayikhanzaphi sengiyababekisa ke ngihlale ngibekisa ngeNote 2 sibekise sidanga umfana ubona into omlenhle waswajola noma ubona ex yakhe number 2 wase wanatha tshwala kukahle lokubekisa ngalokho nangitshwala sengibekise ke la ngoba ngihlale ngibekisa le speak uthi ngihlale ngibekisa bona naba bengasibafana bami lapha nabo DJ kusinakathi uthi angisusindisiwe sicale ke ngasencele la ngabona le ntombi le speak le ndlela lotshwala udaba ngifakazi kusinakwendeka lala naye noma ngaba ngamtshela umfundisi athi khanza angathi khanza guilty senendizo then ke nakwendeka le ntombatana ayibona bese uyabaleka lo mntimbi uyayifuna lo tshwana nabo mhlambe buze bayaciceka lambi kwakhe wasiwanatha phela uyabatshwala wendwana wena ngathi ubukhohlile then ke lo tshwala lokuna kwenteka khanjalo uthi uyabaleka aza ungena endlini nje abale futhi inceke kwenteka nje ukubone konke edolobheni abaleke mbaba yabona lo mntimba uthi lo mntimba le ntombi yakhumbula asengesini Nkosi yami ngoba kunebantwana la but nje batawubona lapho nanguluntu abasithi uma lo muntu yewena uyathi nabe waswalala ngalokashadi nanathi thina lesishadile ukuthi yakubona lokudla ukuthi uNkulunkulu wayenda lenkonzo lapha empetheni yewena lapha empetheni uyabo so lo muntu akacabanga hey futhi lo ntombatana lona umtimba wakho njena hey mhlawumbe unethi boya ifika yakhe hey ngiyakhumbula mani so la ngashadi phela mfundisi ukuthi ingane kuyavela manje hey ngibonile futhi lo mfana semhle lo mfundisi ukhetshwala ke ngeke ngabekisa ngabo kakhulu uba cishe afanani nale sex nawe nabe uyi-male uyi-female think of the other one ngoba ngifuna ukuthi sihambisane kanye la ngiko nje bangithokothisa laba lathi umfundisi angende example ngoba nakamethe bavama ukuthi solve x bakunikete ibalo nje tibe ngi3 example bese bathi ningi laba kuniketa tona nawe ke take the example bese ucondzisa sakho sibalo takusida ngoba kufuna solve na equation yakho. This is what happens. So ngesikhathi ke ayibona le ntombi akhumbula la but bese uyabaleka le nyama ithi that is when ingadi yaJesu ikugeza no pain no gain. That is when ngakhathi ke sakafika lo muntu ngiyabekisa suka le speak ke sodala nakafika la utivune joy ngiko ngasho bazwana ngathi wena nangabe ijoy yaNkulunkulu sayangayiva ngilokuthi usadlala ngilokuthi kufika sono vele nemali uyayeba le joy bazwana stathi iba ngigobela bese ngathi umGreek sombunga sonke nje lokuthi sine joy kuloko ukuthi i-graduation ukuthi uNkulunkulu bhaqa mnesi ubo wathi nje ukuthi nakwenteke ukhansi la lokuthi udibude uthi yini nangebi imali kaHulumende ngithi khanza senguilt then ke yini lokwenda wena ukuthi nangabe yakhe imali bengidinga but ngamniketa umphathi ngathi bona mphathi oyisimali la yiva le joy bese uyayiva la kukholweni bazana uNkulunkulu sekuthi nje ngidagcina sengishumayela Nkosi yami utakuthola na uchube kuba khona sibese siyakuchaza sibane isikhathi la ukuthi nayi lento yabona nje umlotho uthi joy ngilothi vele usawumta konke konke le joy ngiko nje sithi bunanzi bekukholwa ngilokuthi ubone but lo mhle intombi lenhle ubone etshwala but ubaleka edolobheni ungabende utabuva ke bunanzi bekukholwa kude nangase ngibude nje bamfila bangivako lokuthi athi mfundisi mani uqinisile ngiko ke ngibekisa ukuthi ngingamchithela make mtshali but ngalo singabantu lobunanzi nase ngihlehle lapho futhi ngeke zangibone but wena khona vele ngangilahlekela ukuthi kusukela izolo sitaqhubeka ke eMaswati naSouth Africa nemhlaba wonke siwuphele into lethu bantu labasha nini lenibambelele futhi lenibonako nakhathi uhledi nje ufundisa iBhayibheli uma-honor prayer njalo noma ungekho ubuhlathi umfundisi nangabe nje wazi wabakalozitha it's not about coming to loza wena nje nje ngilokuthi siwayekela ukuthi ngakolesihlanu ubonga la lo mtimba usawudzalisi lo mva ngekhathi lo mtimba usawuganzayo nakho konke lesikushithe ngale ngadi yaJesu so like nje bazana bayadi ukuthi yini lebekwenta ukuthi abantu abayakalozitha bathi yakhobozela yini lebekwenta ukuthi labami laba bakhona sithona basithanzi sengikhuluma nani ke lokho it's not about coming to lozi so ngakubona le ngadi yaJesu benigeza kakhulu ngoba kuthi ingadi yaJesu ungekhanzise ephakade khumbula nje ingadi yaJesu kule statement ichamuka ukuthi no pain no gain so ngalesihlanu bese ngaliyana kumakhato sikhanze siphethe ama-umbrella sesikhathi asisinethe kakhulu vele sihamba siyogeza ekseni sibhucude lapha but siva mnanzi that was painful so nalapha ke nakabalekela lo tshwala lomfana nale ntombi
that is when the blood. Ingakho nasi sicoca bese ngathi ugijima umbhobho ngathi ya mfundisi ndako man. Ngoba nangabe uyaphika buka ngakhathi wena le ntombi ongayibalekile yalotshwala ongakabalekela lapha edolobheni why bese uba guilty futhi uyakhanza ukuthi ungcolile ayikakugezi ingadi. So kude ingadi leyo uchamuka uyibona ehle ezulwini. That is why kasiye siphambanweni lona lo wasithengela insinziso lokunguJesu Kristu naye lo inkosi wami inkosi yami nangilenge membulako eMaswatini. Mbuke leli jaleli lafa lashi example nje bonke labo togonzo inyama mni. So uyikanza nini inyama ngakhathi kunento lelambi kwakho ubaleke asingeneke number 2 ngingoke ngeke phela intombi ibalekile lespeak nalotshwala ngila khona ke bese kuba khona abantu abasha nabayethe inkonzweni bafundziswa nakhona senjayiva bothomoya ngiko ke siyakubona kithi sine sina better chance nasicela icamp nje ama students bayathi bantwana futhi sebaku-enjoy ukuthi chorus nabacetha nje ukudla kuba nesikhathi before any section sithathe sibafundise kuba nesikhathi sabo 30 1 hour ukuthi wonke uhlethe ufundisa iBhayibheli futhi noma ukuthi kube khona ukuthi bambhale iclasswork vama iclasswork ba nanyalo nje nangathi ngiyashutha lo ngabuka amaphepha lesawafunza kubhalile kunye kuyabika mina ngihlulwa nako umfundisi siyakuthandazela mfana nalokuthi ke lesengikuchazile. So siyakubona ke ukuthi asenkulweni the personal tosho ukuva ndaba sesiyabhekisana nenkonzo kusiyacela abantu labasha nathi bobabe bomaka siyene emakhembini emabandleni nakunengqoqothela awendele umfundisi asenekele ukubuka abafundisi ngicale kahle ukuthi uyadizalisa at the same time ngishaya kahle lokuthi umfundisi lamandla kubalekela lo sisi lespeak nalotshwala lespeak nanga la chamuka khona onawe mfundisi uyabona nje mina ngesabi lokusho ukuthi lo mnyango athi hayi mfundisi ungasho kanje singasuka sikuve ukuthi wena sommithisile sive sonathe tshwala sive sona sowebili yes manje ngikuthanda ukuthi ngisaphila la nyameni uthi awungiva emalanga asaqhubeka noma ku-check emavideo lamaningi ngidasi lama chances mancane yabona ungangiloya ungiloye ukuthi okay angisho lama honor prayer nje vele umfundisi oshena njalo ngoba sithandakala uyabona ungangiloya nje iphele le ndva ngathi ungayidubula njani liphele lokuthi noma sihamba namake mtshali noma ngekho noma ngisikhola la mission ngiko mission noma ungafiki ukuthi ucela umfundisi utawuhamba nje ungakamboni njoba semshini why most of the time ngiko ngasho ngathi siyakwadi thina ukhanzi namba bo First John bo Ephesians bo Galatians sibacetha siyakwadi ukuthi incwadi base Galatians ungayicetha ngabo 35 minutes bo 40 minutes ngiyabona nje ukuthi sothi ngelanga ubona ukuthi Ephesians Galatians bo First John bo Hebrews letincwadi bo Thessalonica bo Timothy ukhanzi incwadi lethu 30 more than 5 ungacetha ngelanga le uyashwabtela kula siyashwabtela dibhodla letibudlile phinze futhi hamba kuma altars ami bayathi nje labanye khanzi kupakeka imoto lapha sebathi inceko ayidisturba buyaqala isikhathi nje lomnye kube khona ukuthi uhlala lapha beke isikhathi bo 3 hours utayiva imoto nathi idvuma awumfundisi hey lento ocela mani baba ngoba vele phela thina sithi inceko siyondlana ukuthi imphuphu sibone ukuthi senda kanjani akusiyinkinga phani siyabonga sibasihlonipha abantu. So nako konke la sibekisa khona ukuthi awusesithatha imoto sesiteki senhlangano siyendana siyodla live nakhona suke siyele nje lokuthi siyathi khona abantu esiyobabona but ke sicale siyathandaza. So nawe ngasekususe lokho lokuthi umfundisi unema hour ngilokuthi dzalisa ke lapho ngakase living lidla ke asiyeke ukuthi ngakhaspide futhi ngekhempini yabo babe yabami labasha umlo omusha leti inkonzweni ngiyafundziswa sengidazi nangibona ke le ntombi lespeak nalotshwala ngibe nawe emandla ekubaleka lo sho ukuthi nami nje nangadubula uyekele ukuthi ungiyekele sekudla live nalo futhi live ngathi ngakhathi makhada uyabanza but ngiyathandaza still nalapho nayo lengadi yaJesu sothi ngathi nje kunale ngadi yaJesu leba stored ukuthi yo mina ngimvume amakhembu thina isikhempile ebhunye ngiyabekisa lengihlale ngibekisa khona thina isikhempile bomangane isikhempile bosteki ngiko nje longanaka abantu labasha nje bangisho sikajayiva so ngakubala ke ukuthi ngakhathi kujayiva nje senyama iyathokodiswa kodwa la ngafter abakhona ukuthi akuthuliwe kusethu ukufunza live yabona ukuthi nayo ingadi yaJesu phinze ngesikhathi abakhona ukuthi kuyama honor prayer nayo ingadi yaJesu lela leba stored so singakhathi honor prayer kusethe sisi la kusethe etshwala la kusethe imali yahulumende but shothi umfundisi ngicela ukuthi ukubhale lokho there is a stored blood khona ingadi lela leba stored la kuyingadi yaJesu ngumfundisi seyikhona naye lokhenzakala ukuthi ifika instantly shothi le pain yokuba honor prayer awungiveni mani maswati le pain yokuthi ufundise incwadi yabaseFesu emotweni le pain yokucima bo WhatsApp bo Facebook bo TV udle live but any time awuseningivile manje abona mhlawumbe singangivi anytime nje bowathi sinangabe uhlethe uzilile ngoba kuziyena lawo nje umfundisi wakho uthi kuzila kuyayenda iganza inyama so uyakhona kubalekela kunasa tshwala yes uqinisile uze kumfundisa kathi uzilile kusuke kungena ingadi yaJesu is the stored blood so ngicela utype lapha ukuthi the stored blood of Jesus umsholo Jesu bathi ingadi thine awu bazalwane seningivile manje kangacethi sengithi ke
asiyene etinkonzweni awendele umfundisi. Ngidawuthi-ke angikuthi break it down, ngidazicishe bo 20% lo 80% vuka lapho sukudle live asukwendele ukuzila. Futhi senifunza ukuthi yini fasting. Fasting is putting food aside then replacing it with prayer and Bible eating. Wangakwendi lokho ukuthi uhunger strike. So nawutaba na 80% mfundisi lapho ngivipain. Akathi uzilile uvuka ebusuku udla live ushwaphele ekseni ungakayi emsebenzini angabe yathweni uvuka ngabo 6 kuthi nawuvuka nga6 mfundisi ngisheshe ngifike kahle emsebenzini esikoleni awusuke uvuka nga 4 lo 2 hours wathi usukulele from 4 to 6 udle live utayibona impilo yakho nangu longathi uchitha nayo nangu longathi unjani dinenge tinto ngoba tona akusiko lokunatha tshwala kuphela kuningi nale ngane wena ujeleki bayakwati uhlube nemamutsi tonke lemvolete. Bazana naso sicoco sami ke lesithi ke shafana ukuthi umfundisi uyasummarize nje ukuthi siyabuka nje kwasho ingoma yathi thula ubheke lokwenzekayo emhlabeni yathi kumbe ingoma tayidolo lethi kholwa izwi elikushoyo njengoba kunjalo. Nathi siyabuka nje la sibona sihamba edolobheni futhi ke thina sasho nathi asigcoki nalabo khololo ini sesigcokela simbulu manje uthi asifake amabhemu ntoba nemfundisi wakho kuyinde kumfaka umkhanzo ofaka ibhemu. So nemfundisi ke nami umkhanza agcokile mhlamba lengisemashade angakathakhini I'm making myself simple ngoba nathi asibukhololo nabo hayi sekuthi nje uhlungubuka nami intoke eformal but nje mase sami ngiyathanza lokuthi lo mnyenza unomfundisi lo sonzela utova kubaba kwelivangeli sithunyelwe kwabazwana siyanithanza kakhulu ngathi uNkulunkulu anganigcina ngicela lesicoco lesi lisithathe nani dicocele nje ubaba Solubhale Manozi ngasho ngathi nje ungangena la kule channel please ngicela ukuthi uthathe ibhuku lakho bese inombolo yami nawo nayo uyangisammarize ngawuthokoda nje kuthola level yakho awu lokwa sisagana angisho mina angizake ngijole lokwa sagana bekuba khona ngiyakuthokoza ukuthola evela kuwe mntakwethu ngizwe ukuthi wena uphila njani nami ngizothokoza ukuthola evela kuwe siyanithanza kakhulu bazana. God bless Hanging in a bed
Jésus, oh, na mera pela manda. Hey, Ikazele, na Jésus, oh, na mera pela manda. Hey, Ikazele, na Jésus, Ikazele. Jésus, mon amour appelle la madame. Jikazili, na Jésus, Jikazili, na Jésus, mon amour appelle la madame. Hey, Jikazili, na Jésus, Jikazili. Jésus, mon amour appelle la madame. Jolé, Ikazele, na Jésus, Ikazele, na Jésus, oh.